kuba sinzi isura nabiha mu izina rya Yesu Kristo. Birabibyuya ntibiba amaraso. Neva we yitegereje ibiri kuba, ari gushakisha uko ahunga cyangwa uko atoroka, cyangwa n'abandi bari gushakisha uko bamukuraho cyangwa uko bamwica. Donc mu Burundi hari igikino kirimo micezo ya ndana abantu batari kubona. Perezida uri ku butegetsi wari kubara uko yavaho byagoranye, abandi bakabara uko bamukuraho bikagorana. Ufite ubushobozi arakuramo ake karenge agacomoka. Aka kanya amakuru yihutirwa kandi mbabwiza ukuri, CNDD-FDD iyobowe na Evariste General Major Ndayishimiye ufashe indi myaka 7 kuko aracyari muto ukamuha akayobora iki gihugu, ni shitani yabivuye kuzimu. Simpamya ko haba hakiri garura umuntu wasinye iryo tegeko agasinya ngo Sebarundi natware Uburundi akarangiza indi manda. Sinibaza aho igihugu cyaba kigeze. Buno ibara kirimo ntiwarimenya, umurongo gifite ntiwawumenya, organisation ntiwayimenya. Igihugu cy'u Burundi kigeze ahantu utamenya politike yacyo, utamenya uburongozi bwacyo, utamenya iyo kiri kuva niyo kiri kujya. Ufashe indi myaka 7 ukayongeza CNDD-FDD, Ndayishimiye akaba ari iyo myaka 7 yiyobora, cyaba kibaye igihugu kibi muri Afurika kitigeze kinabaho rwose. Kandi nuza kwitegereza ukore analyse yiwawe uraza kumva. Njyewe ndashingira ku bimaze gukorwa, niboneshereza amaso. Aho umuntu atinyuka akavuga ngo mwaguze imodoka 600 mu gihe cy'ukwezi nta bitoro bihari, kubera iki? Mwari kuzana ayo mahera tukayaguramo ibitoro. Ni umujinya, ni jalousie, wifu. Ibyo bintu biva kuki? None se kugura umuduga ni igihombo ku gihugu? Ngira ngo ni inyungu ku gihugu. None se Abarundi bagura amakinga n'ibicuguti cyangwa se ibitogotogo bya bintu babaza mu biti, niho Ndayishimiye azanezerwa cyane. Abasirikare bari gutoroka. Ubu se Ndayishimiye yagumye kuyobora, ninde musirikare wasigara mu gisirikare? Ninde mupolisi waba akibasha kuresista ibyo kuba mu gipolisi? Nta mpuzu muzongera kuronga kuko amahera mva makungu ntaboneka kandi ntazanaboneka, kubera ko buno Burundi umucuruzi mukuru wabo ni Ndayishimiye. Umwe acuruza ashyira mu mufuko wiwe, undi acuruza adandaza ashyira mu mufuko wiwe. Ubwo abene igihugu tundi batanze tugahemba abasoda, abapolisi n'abandi. Igihugu cy'u Burundi rero kigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, kandi uko niko kuri. Sabira bari mu mpimbabo, nyingwa na twebwe turi hanze, mugabo bari mu mpimbabo nakayobera bahinga, kuko bo ntayo gucira nta nayo kumira. Ni nturi no gusoma nturi. Koko nuza kuraba uyibaza uvuga utese Burundi n'ibyaha byinshi bwakoze, ariko rata Yosefu yarageragejwe, ndabyibutse. Yarose inzozi nziza arageragezwa. Ku mugabane wa Afurika Uburundi bwarose neza, buhabwa isezerano ryiza. Ndayishimiye yakoreshejwe, orera Imana imukinishije kwari ukugira ngo Burundi bushyike mu isezerano Imana yabuvuze ho. Buno Burundi rero bugiye kuba Uburundi Imana yavuze ku ruhando mpuzamahanga, ku buryo umuntu wese azajya areba akavuga ngo Burundi bwacu yandirimbo mukayiririmba mufite n'akanovera k'ubuki, amata, inyama, ibyiza Imana yavuze bimaze gushika kandi byanashyitse mu gihugu cyacu cyangwa se cyanyu cy'u Burundi. Mungu asifiwe sana. Nuza kwitegereza rero ugasanga ibintu biri i Burundi. Mu gisirikare nakajagari, mu gipolisi nakajagari, mu mbonerakure nakajagari, perezida nakajagari, amagambo bavuga ntahuye, ibintu ntibabihuza, icyo basezeranye si cyo bahuriraho, icyo bagambiriye gukora ntibagikora. Uribaza ukavuga ngo none eske uyu mudayimoni
uri gukora ibi bintu akangiza uku, agakora ibi bintu abaye yafata imyaka 10, Yesu yagaruka kwizera ko kiri mu Barundi? Jereho muri analize yiwanyu koko ndi umuhanuzi, subiye inyuma mu buhanuzi Imana yanyujijemo mu bwo Gakwaya, Imana yamunyujijemo n'abandi batubanjirije b'Abarundi, harimo nzi twahuriye kwa Neva, hari kwa Nkurunziza, hari Tanzania twahuriye, hari n'Umunyakenya nawe twahahuriye. Mu butumwa aba bose bari bazanye, buri muri uyu mwaka turimo niho igihugu kigiye kuronka ibere kikonka. Amerika yarakigambaniye iragitererana, Uburayi buragitererana, Afurika iragitererana. Nta muntu ukunda Uburundi, tureke guhendana, hakagira abantu bahendana, igihugu gikunda Uburundi. Nimumbwira igihugu nta na kimwe, Uburundi buri peke yake. Donc wagira ngo buri mukato, buri peke. Nimumbwira igihugu Tanzania ifite icyambu, ariko Uburundi bwabuze igitoro. Nose ubwo Tanzania ikunda Uburundi? Tanzania ifunga Abarundi, irabakubita ikabica, iyo ibafashe baraje muri iyi ntara Kiguma, mwabonye uko ibagira. Nose ubu Tanzania ikunda Uburundi? Afazari u Rwanda n'Ubugande bashyiramo imiyaga, Umurundi uri mu Rwanda yaba Umuhutu yaba Umututsi, ntawe ndumva wapfiriye mu Rwanda bamuziza ubwoko bwe. Oya, nubwo bitaba n'ubwoko, Burundi wageze mu Rwanda abaho, ariko i Bugande naho barabafunga bakabakubita bakabatoteza. Ayo masanamu twarayabonye ku mbuga ngurukanabumenyi. Muri Kenya nuko, Zambia ho na kayobera bahinga, Mozambique, Malawi n'ibindi bihugu byinshi Abarundi bahungiyemo bahiga ubuzima. Ariko mwa bihugu mwe duturanye mwagiriye imbabazi Abarundi nabo ko atari, mwabiyumviriye akagongo. Abari muri Omani hehe na hehe mubabara Abarundi barimo, nukuri turariza amarira y'ijuru, nukuri turatuntuye, nukuri dufite agahinda. Imana yatabaye Abisiraheli igatabara Abayahudi, itabara igihugu cy'u Burundi, itabara igihugu cy'u Burundi. Nukuri Imana yigeze yibuka Abisiraheli, ikabibuka bari mu buja, bari mu buretwa kwa Farawo, kongera ikabibuka bari kwa Hasuwerusi, kongera ikabibuka bari ahantu hatandukanye banyagiwe hose no mu Burayi ubwo banakorerwaga jenoside. Uwiteka niyibuka Abarundi, basi ntabwo habura Umurundi umwe wakoreye Imana ngo yubahe Imana. Kandi uwanabuze Kristo arahagije nk'igitambo kizima, ku buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri cyavuye amaraso, kugira ngo Umurundi wese ahabwe ubugingo buhoraho, yire gucibwaho iteka. Abarundi babure igitoro mu butaka bwabo kirimo, Abarundi babure amahoro, nta bihugu bashozamo intambara. Ni cyo gihugu Burundi bwigeze butera ngo busagarire? Nta na kimwe. Ni hehe Abarundi wavuga ngo bigeze bakora amabi bakora ibara? Ntawe uretse igihe cy'ubukorone cy'abami mu ntambara zo kwagura ibihugu, niho Abarundi baheruka ingwano. Buni bisigaye Abarundi bari bameze neza. Mugabo Ndayishimiye yayoboye Uburundi, abuyobora mu buryo utamenya, mu buryo utasobanura. Donc Ndayishimiye haraye siho yirirwa, ntiwagira aho umufatira, ibintu bye birahindagurika. Uziko Fazari Amini Dada cyangwa se Hadi Amini Dada, Fazari Tarapo vraiment, ibya Ndayishimiye ntiwamenya ahantu bifatira. Niba namwe mwitegereza ibintu bya Neva, wabifatira hehe? Neva ntahagarara ku kintu ngo ahane, Neva ntahagarara ku kintu ngo akikorere, Neva ntafata ingingo yo kwirukana, Neva ntafata ingingo yo kutirukana, Neva ntafata ingingo y'abantu bazima ngo abarobanura bamenye. Ibintu byose aravanga ati nge sinabona abo nirukana nabo ntirukana, bose ni babi. Akabura ngo wakiza n'uwo yica, akabura uwo atabara n'uwo yakanka, akabura uwo akunda n'uwo yareka. Ese iyo ni imiyoborere cyangwa ni ugusara nyine? Ni igihugu mwatoraguye mu ishyamba, cyangwa ni igihugu shitani yabahaye muri kwiyoborera ko mubyumva n'uko mubishaka? Ni igihugu mwe mwiboneye kitabagoye kitabaruhije, donc mukibyaza umusaruro muri gukuramo ayanyu, cyangwa nagace. Jewe ndibaza ko woshima harimo umwe wigeze avuga ngo menya batari Abarundi. Nanjye nabivuga kwe, menya mutari Abarundi bakunda igihugu cyanyu. Ukuri jewe nabaye i Burundi, narahafungiwe, ndahakubitirwa, ndahamburirwa. Ngira ngo n'ubu ngubu hari ibintu bimwe byinshi byahize mu Burundi,
ibyo nta nicyo yenda nabikontaho cyane n'ubundi Imana ibera hose cyari mukama wanjye njyewe numva ikigongwe ku Burundi nkumva amarira ku Burundi nkumva nasengera Burundi n'aba badede bose yabari abashobokaga bakarambarara bagakubita hasi bakihana bakavuga bati impunzi nizitahe ushoboye n'abari gutwara ubishoboye n'abari ubikora ariko vraiment mufata umuntu w'umurimyi w'umworozi neva kubera hajemo ako kantu ngo generale mu muhi igihugu atagishoboye uziko muri babi barundi nabo babura uko bagira bamupfukamire ni se barundi ni generale ni umubyeyi ni umugaba mukuru donc mu muhi ibintu adashoboye namba none ubwo twebwe tuba abande turabarizwa he turaharurirwa he none abene igihugu n'abandi neva ushobora kurya kanywa gahaga hakumva aravuze muri disikuru ngo vraiment ngo iyoba ngo abana bange bashonje ngo ibisi nabivuga kweri ngo ndafise inkoko ngo ndafise impene ngo nkeneye kujya mu rugigi njyayo ngo nkeneye ibi nibi ngo ndabikora ngo nkeneye ibitoro genda bifise ngo none mumbaza ibitoro ngo mugende muri station hari amuvome ngo giye mumbaza ibitoro ngo giye mubona ni station Perezida muzima udapfira intama ngo ababari intama akihaya ko yariye akihaya ko yambaye ibyo byavaho umugore wakamusimbura kuri stage naho agahagarara ati njyewe Angelique ndayishimiye ntabwo munzi ntabwo mumbona nari nkeneye mumvuge nambaye impeta zigura amamiliyari y'amarundi amashakoshi impuzu ugasanga bo bari kwihaya ngo ubuzima bwiza barimo igihugu cy'isezerano abantu barihaya ubuzima bwiza barimo bandi bishwe n'inzara bandi baboreye muri gereza impimba zibabitse abana babo nta mashuri mwebwe abanyu bari kwiga mu bihugu bitandukanye bari kwiga neza neva arakoma gato indege ikava Guinea ikaza kumutora uyu munsi wa none niba igihugu cy'u Burundi kiri mu marira nkaya ntikibibone neva ntabibone kaba mu gahinda nkaka neva ntabibone ahubwo shitani n'umukara igasamaza abantu ngo u Rwanda ngo niko rubujije Burundi gutera imbere none u Rwanda niba tubyemere koko rwose u Rwanda rwababujije rwateye kudeta murayiboroka nko mu muntu agutera ingumi ugakinga ntikugereho niba kudeta muyipfubije ibindi bibabuza gutera imbere n'ibiki rega hari ibintu dusipoze ko ntago mwaba mumaze kugira amakapani y'indege ntimwaba mumaze kubaka ngo mugeraho Tanzania cyangwa Kenya igeze cyangwa u Rwanda rugeze ariko se nibura abapolisi bakwiye kubona impuzu igitoro gikwiye kuba gihari ifumbire mvaburayi amase y'ikizungu akwiye kuboneka abantu bakirimira nibura n'amajambo yanyu akwiye kuba ari amajambo mazima ahumuriza bene igihugu hatari amajambo hasa no gusara bisa no guta umutwe uziko wagira ngo bamwe mu ndongozi harimo abagize ikibazo mu mutwe badakwije cyangwa bafite probleme naka kuko niwitegereza ugasoma disikuru zabo nukuri uzarira muze mwumviriza amadisikuru bagira umwe yigeze yongorera hahise umunyamabanga wa neva w'umumama numva arongoreye undi kuri WhatsApp amutumiye audio twaranayitangaje ngo ya misiba ngo abanyarwanda ni imisiba ngo yamaramaye ngo yakozwe n'isoni sinzi aho bari bagiye guhurira mu nama abanyepolitiki ngo abanyarwanda ni imisiba uriyumvira vure rero abamo ibintu umuntu areba akabura ifatira akabura n'igaruriro wabireba wo kumirwa ukavuga ngo ibi bintu niba Uburundi Everest ndayishimiye Imana idatabaye buno nyine oya ntabwo tuvuze ngo izaze ngo urumva ngo igihe cyose irakora ngo ubuhanuzi ngo buzasohora ngo muri nza oya Profete Marite niba Uwiteka abona ibyo tumaze iminsi tuvuga ari ukuri nabo ibyo yatunyujijemo ari ukuri n'abandi ibyo bavuga ari ukuri sendi de hagarikira hanyene hagarara hawihara FARDC iri mu myiteguro karundura nahoze nitegereze ibibunda byinshi yazanye igiye kurwana
muri Uvira ku rugamba, ndumirwa, imbunda nyinshi. Noneho M23 nayo ubwo iruka gupasinga abitegereje mu kigo cyaho ikorera, uburinzi yari iri kuzamura bw'amadroni kurinda intwaro nyinshi karahabutaka nabo bafite, cyangwa se karundura nyinshi, kugira ngo nabo bitegure urugamba. Abitegereza murebe n'u Burundi umaze iminsi mu myitozo ya danje iri ku rwego rwo hejuru, hafi ya Uvira aho M23 bateganya ko yanyura igatera. U Burundi buri mu myiteguro. Noneho rero ariko nyuma y'icyoba cyinshi cy'uko ingabo z'u Burundi zitari hamwe, bari kubona ko isaha ku isaha abarundi bashobora gutsindwa ntibatsinde. Ndayishimiye we ari kuvuga atese ndahunga, ndahagarara, ndarusyaho, yabuza yacira nayo amira. Noneho rero ukibaza nanone icyenda gukurikira muri ibi byose, ukabara Sultani Makenga nawe yiteguye ngo gutera kuri source yaho ibi byose biri guturuka cyangwa biri kuzanana. FARDC yo ngo ishaka kuzirukana abakongomani aribo barimo M23 bakajya mu Rwanda cyangwa bakajya i Burundi, cyangwa se nyine bakareba iyo bajya cyangwa bakamanika amaboko bakajya mu nzu y'imbohe mu mpimba. Uyu munsi wa none wowe nurebesha amaso yawe ukarebesha amatwi yawe, birava he bikajya he, bisiguye iki, bisobanuye iki? Neva igihugu yaragikenesheje, nicyo cyakabaye kirwanura urugamba, cyariye cyanyoye gifite uko kiyunguruza, nibo bakabaye barwana urugamba. Uyu munsi murebe ukuntu bari gucanamo, bari gusubiranamo. Ivreze Ndayishimiye nta mwizigirwa afite, ahubwo abantu bose bamukikije baraprofise gusahura, bandi baraprofita kwiba, bandi baraprofita kwicururiza amabuye y'agaciro, bandi baraprofita gucomoka, bigira kwiyibira muri Kongo inzahabu no kuzimba. Noneho rero twe twicaye ku kinyoma, ikinyoma. Hano hari abantu bicaye ku kinyoma gikomeye cyane. Abanyamerika bari ku kinyoma rwose, ariko nabo mpamya ko kuri baba bakoze ko bari ku kinyoma. Amerika iherutse gusinyisha amasezerano M23 na Kongo y'imishyikirano n'ubwumvikane, ndetse n'u Rwanda rurayasinya na Kongo. Noneho rero ayo masezerano nta na rimwe ryigeze rishyirwa mu bikorwa, kandi narabibabwiye ni ibyo bagiye gusinya nta n'umwe uzabishyira mu bikorwa, kuko byose bishingiye ku moko. Iyo ikintu gishingiye ku moko biragoye kw'icyo kintu ushobora kuri bugitsinda. Ikintu tsinda ni ikintu kiri mu kuri. Urugamba unesha ni urw'ukuri, ariko ikintu kirimo ikinyoma jamais. Niba Ndayishimiye na Gisekedi bishyize hamwe bakavuga bati turi kurwanya abatutsi barimo M23 na perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, noneho abo bantu bakishyira hamwe bakavuga bati turi ubu bwoko, noneho tugomba kurwanya bariya, aba nabo bakirwanaho nk'uko na M23 yavuze ngo no kwirwanaho, bafite n'umutwe ngo witwa twigwaneho, bati natwe ntituri butsimbure. Amerika hagibwira bikiranurite, hagibwira irabikizite, irabikizite. No kuvuga rero bo ubwabo iyi ntambara ntishobora guhera idasize ubutegetsi bumwe ibukubise hasi ubutazongera kubyuka iteka ryose. Kandi uko biza kugenda kose, narababwiye ngo harabanza, Imana ibimbwiye ariko sijya bibabwiye, Ndayishimiye arabanza aveho, Gisekedi akurikira aveho, muri Kenya bakurikire, Ruto biraza byicume mu Bugande bikurikire. Ni ukuvuga ngo ubu butegetsi bw'i Burundi ahantu bwari gukomera iyo buba butikunda, bugakunda bene igihugu. Buriya Barundi biboneye perezida mwiza, bamusenga, bamuheka. Abarundi yewe barakundana kweri. Barundi bakunda perezida, bakunda igihugu cyabo. N'ubu ngubu ibi biri kubi Burundi, ntabwo muri Kenya byaba bihari. Nahoze nibaza ndavuga ngo mu Rwanda haciyemo icyumweru nta gitoro dufite, esase wapi, mazutu wapi, peteroli wapi, tukamara nk'icyumweru nta gitoro dufite, activite mbona mu Rwanda
haba iki, byagenda gute, ngaruka niyumvira ku Burundi, ndavugasha abarundi kweri nabisezerano koko Imana irabakunda mugabo. Ibyo bintu urabyiyumvisha nawe, mwebwe mutari Burundi, abakurikiye Imbabazi TV gatatu bari mu bindi bihugu, analiza iki kintu aho uherereye. Bibayeho ko ukwezi kwashira nta gitoro, ukwezi kugashira nta mahera mvamakungu, nta madolari yinjira mu gihugu, ukwezi kugashira nta fumbire ngo abarimye banirimire imvaruganda. Mu by'ukuri ubwo abarundi hajya kwihangana babuze n'ukuwe. Barundi barihangana kude chapeau n'Imana ibaha umugisha, barihangana vraiment. Koko ntabwo biba gusa urumva ibyo bintu bishoboka. Mwatoye umugambwe 100%, umugambwe ukajya ushyira mu mifuka yabo, muri bene wabo, mu babo, n'ibitoro bigahabwa babo, bikabona umwe undi akabibura. Donc ukajya usanga harimo ukuntu umwe aramenywe n'undi akamenya, umwe akubita urundi urugo hati hano habonetse kubimeza uku, umwe agafashwe n'undi agafashwe, bakabaho mw'ubwo buzima. None se rero nkibaza nkavuga ngo ubundi ubwo abarundi ntibihangana, niba bafite uwo mutima abarundi ntibihangana. Niyo mpamvu perezida ugiye kuza, nahoze 2010 na kangahe ahahise nganira n'umuhisi wahoze ayoboye misiyoni ya Ntahangwa Mutama Rameki, tuganira mubwira inti Uburundi ntabwo mubuzi mu bureba uku mukabwumva uku, ntabwo mubuzi. Uburundi ni igihugu cyiza ariko muzakimenya mugeze i Kanani. Aratwenga, aranyihorera aratwenga, ariko muzakimenya mugeze i Kanani. Ubwo amasezerano azasohora muzakimenya. Naho buno ugeze ku butegetsi akiza umuryango w'agakiza intara ye, agafasha abamutoye begereye hafi aho, naho abamutoye bari kure bo ntibanazwi. Abari ku ngoma bari kwishyura mwabo na bururi, gufatwa nabi ku nyungu z'uko ngo nayo yigeze itwara ikabafata nabi, akamwana wa mama. Donc umwe akihora undi akihora undi, ibintu bikaba akayobera bahinga, ibintu nakayobera bahinga. Uyu munsi wa none ikibabaje giteye agahinda nuko abo barundi bari kurya n'abari kunywa batanibuka ko ibyo bintu bazabibazwa, muzabibazwa. Barundi bose baburaye, abiyahuye, abanyurujwe, bishwe n'inzara, bazize ibibazo, muzabibazwa. Iyo igihugu ugihe ibitoro, ukagihe amahoro, ukagisikirita, ukagiha imborera kikarima, ukakigira imishinga, uwanze gukora nta kimbere y'Imana, ntabwo asenga ngo imwumve, nta n'icyo abaza ngo imwumve. Wanze gukora nyine niwe wabyanze. Ariko ubu tuvugana, niba umuntu akenera kurima ntabone ifumbire, umuntu ukumva ari gukina politike, numvise ndabiraba ari kuvuga ngo mu Kayanza murakunda kudandaza mwebwe, ngo none gutandaza byateza imbere igihugu. Wibaze vraiment ngo mwebwe ngo ni murima amavoka, ngo mworore inkwavu, ngo murime ngo ibihingwa njabuka amazi, ngo niho muzotera imbere. Uribaza. Numva nanone ahandi aravuze ngo ehewe, ngo abarundi ngo none uzanye imashine zirima, ngo baca bakora iki? Ngo aho wabo bamboye akazi, ngo bararimisha amasuka. Akabigase kwa gakeza burantunga, ntabwo setse vrema nakabaramaza. Minisitiri uhagarariye amategeko mu gihugu cyose, ngo abarundi ngo barimishije ngo imashine, ngo ni uruhombo, ngo baca batakaza akazi, ngo ni mubareke ngo barimisha amasuka. Ngiye kumva numva rongera aravuze ngo aba bantu batwara tukutuku, ngo abamotari, ngo bo muri Bujumbura, ngo keshi na keshi ngo nabava ikuzimu, ngo n'amaraso baca bajyana ikuzimu, ngo bakanyika mukama w'ikigongo. None ikuzimu ni mu Buyenzi, ni mu Kamenge, ni ku Musaga, ni mu Kanyosha, ni mu Kajaga.
ikuzimu habaho, ariko ikuzimu ntabwo ari irembo rifunguye ku buryo ukeneye kujyayo wese ajyayo, cyangwa umuntu avuga ngo ngaha hariya ukereka umuntu ngo ikuzimu ni hariya. Oya, ikuzimu ntaho tuzi uretse ibitekerezo bishobora gukorana n'ukuzimu nyine ahantu kure cyangwa habi cyahateye nabi. Ariko uyu mutama numva arabivuze, ntiyerekwa, ntasenga, nta hantu na hamwe ahure n'ibyo bintu, ngo nimurabe ngo bangabo ngo nabagikuzimu. Niyo mpamvu baciye amapikipiki n'amatukutuku mu murwa mukuru cyangwa mu gihugu gikuru cy'u Burundi, mu mujyi wa Bujumbura. Niyo mpamvu babiciyeyo ngo nuko bagikuzimu. Ibyo bintu uribaza mu itegeko, mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi bibamo ibyo bintu? N'abashinga amateka babitoye, n'abakinguza amateka babisinye. Iryo bwirizwa rizananye riturukanye hehe kugira ngo ubwire abantu ngo impamvu ngo twabiciye mu mujyi wa Bujumbura ngo nuko ngo bagikuzimu? Mwebwe mukora ibintu mukitapagura ukinyuramo ntubimenye. Uzi ko disikuru zanyu mutanga mwanaje muba muri kuvuga ahari ngira ngo musubira inyuma ntimubirere ngo mubyihweze. Ahari abantu bose baranabatinya ntibababwire ko ibyo bintu muri kuvuga atari byo, bidakwiye, bidafututse, bidasobanutse. Se barundi ngo imodoka ngo 600 ngo mukazigura ngo igitoro cyabuze. Ubwo mwebwe murakomeye ngo kandi ngo abone bo barira ngo babuze ibitoro, ngo yuma dovize, ngo ayo mahera ngo iyo muyazana tukayagura ibitoro. Igihugu cy'u Burundi kibuza amahera yo kugura igitoro, habuze abakire cyangwa abaherwe cyangwa abagwizatunga bo kugura igitoro, cyangwa ahubwo ni politike mbi u Burundi bwo bwishyiriye mu bene gihugu kugira ngo ahubwo batazigera babona igitoro. Ubundi barira batarira, bababara batababara, bo birabasha ntibibareba. Uyu munsi wa none rero igihugu gisa naho gitwawe na Neva, Reverend Kuriyo, Ndabirabe n'abandi mutandukanye, abandi banyepolitike bose mukabegezayo, abene gihugu bose mukababuza ijambo, mukababuza kuvuga. Navuga ngo iyi ntangiriro y'uruhara n'amasoso, uko Uwiteka yavunye ariya amaboko ya Farawo yose akavuna n'amaguru yose, niko uyu mugambwe awuvunye. Kandi uko ni ukuri, ndabivuga nemye sendi dedefudede uyirekeyeho imyaka 5 iri imbere, cyangwa se ukayikubita 10, umuntu yaba ari umugome, yaba ari umutindi, Imana yaba ari shitani nyine, igihugu cyaba giciriweho iteka. Ugihaye indi myaka 5, iyo myaka 5 ugaha Neva akabandanya, kuko Neva aracyari muto. Igihugu cy'u Burundi waba ugiciriyeho iteka, waba ugisibye ku ikarita y'abazima ushingiye mu bibazo gifite, ukacyongera indi 5 cyaba kigezeho. Rero ibi niyo mpamvu Imana yabifasheho icyemezo, ibifataho icyemezo ndakuka, iravuga ngo ndi Uwiteka ndirahiye, nirukanye abadede n'abadedekazi bakora ibikorwa bigayitse biteye isoni byo kwica, kubuza bene gihugu ubuzima no kubambura ubuzima, mubabeshya ngo murimo murakorera igihugu. Ibyo bintu Imana birayibabaza, bikayibabaza ikabura. Ubwo se mvuge ngo bigenda gute? Mukama w'ikigongwe, muze nuko nabivuga, nukuri namarira n'agahinda. Muze mureba amashuri, ibintu byarazimbye, abasoda bari gutoroka, bandi bari gufungwa, Nyamiramabi nta mpuzu, Kisoda nta mpuzu, bamwe banze kujya kurwana muri Kongo, babura ikibajyanyeyo, ngo ndetse ngo nuzahunga agasubira inyuma ni mu murase. Ibi bintu bidafite urutonde, ninde muntu wabyihanganira muri iki gihugu cy'u Burundi? Hari igihugu kiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye, amen, kuko data yakitweretse. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane,
aho hantu ni heza cyane, iye tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira data cyane, imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo, ye n'imigisha yacushumuye, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, ye tuzohurirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru, amen, indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, ye tuzoba dushize amarira, aho hantu ni heza cyane, ye aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, ye tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira umwami Yesu, amen, imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo cyane, n'imigisha yatushumuye, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, ye tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira data cyane, imbabazi yatugiriye, ubuntu bwiwe n'urukundo, ye n'imigisha yacushumuye, aho hantu ni heza cyane cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, ye tuzohurirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize agahinda, tuzoshimira data cyane, amen, imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo, imigisha yatushumuye, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, ye tuzohurirayo bagenzi. Haleluya. Umuntu ntiyavamo, umuntu ntiyanahagarara, kandi biraryoshye, turaguhaye ikaze umwambasaderi mwiza ku Mbabazi TV gatatu, aho uherereye hose, wowe uri i Burayi turimo turavugana, uri muri Amerika buno turi kuvugana, uri muri Afurika buno turi kuvugana, by'umwihariko mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nubwo buno kiri mu igeragezwa, ariko turi gusenga kugira ngo rihere. Ndakubwiye ngo amahoro, amahoro, amahoro. Niba uri mushya ukande saboni, niba kandi dusanganwe kude chapeau, uhoraho aguhezagire. Turi kumwe 3 cyangwa 7 yego. Ningaruka rero ijambo cyo kugusabira umugisha, ndagukunda nanjye urankunda. Hano njya mbona abantu badukunda cyane ku buryo ava midi yumva Imbabazi TV gatatu, après midi akumva Imbabazi TV gatatu, mega zawe, umwanya wawe, igihe cyawe kuri channel yawe Imbabazi TV gatatu. Vraiment God bless you. Hallelujah. Kandi rwose nawe urumwe mu baragwa, urumwe mu bazarokoka. Ntabwo Yesu ibabisohora nyine kugira ngo ubyumve, kandi kugira ngo ubimenye, kandi kubimenya kwawe ni kimwe nuko indaya Rahabu yahishuriwe ibizaba mu gihugu cyabo, hama Uwiteka mukizanya n'Abayahudi, nawe uhoraho agukizanye n'Abarundi n'Abarundikazi. Ubarikiwe sana. Nihuse ndagaruka ku ijambo rimwe. Murazi ko hano dukunda kwigisha
ku mpamvu imwe y'uko twagize gusenga menshi, tugira kuririmba cyane no kubaho cyane mu mwuka, ariko inyigisho ziba nkeya. Yego, n'ubu rero unyemerere dusangire ubu butumwa bwiza mu buryo bwo kwigishanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndagaruka rero kuri ibi bikurikira. Muzabona umuntu akubwira ngo Yesu yakunze kubwira abantu ngo ndi umwe na data, data ari muri jye nanjye ndi muri we. Noneho mu Kirundi ngo ifu ingana na se cyangwa isa na se, no mu Kinyarwanda ngira ngo ni ibyo nyine. Kubera icyo umuntu akizwa agasa na se na nyina bo mu isi, ariko nta se n'Imana, ntako tujye kuganiraho gusa. Kubera icyo umuntu aba umukristo ariko udasa na Yesu, umuntu akaba umukristo wa Kristo ariko adasa na Kristo, umuntu akaba umukristo ariko adasa n'Imana, umuntu akaba umukristo ariko atayobowe n'Umwuka Wera. Ibyo bintu birashika cyangwa ntibishika? Ngira ngo urabizi ko bishika. Nicyo kibazo rero buno tugiye kwibaza, ariko Yesu afitiye igisubizo. Umuntu yavutse asa na se, urugo rwose ukoma amashyi, famiye yose kavuga ko uwo mugore wabyaye umwana usa na se, ofete ubwo aba ari umufasoni mwiza unafise uburere n'indero nziza akomora ku babyeyi. Byiza cyane, nanjye sinanabigaye, ni byiza cyane. Kubera iki twebwe abavugabutumwa tutabyara usa na Kristo? Habura iki? Nuko natwe tudasa na Kristo. Pasiteri niba adasa na Kristo ntashaka kukubyara ngo use na Kristo. Pasiteri niba atarerera Kristo gusa nawe, njyewe niba nkubyaye muri Kristo sabaga kukurera kugira ngo use na Kristo. Ariko niba mu kurera kwanjye nta bushobozi ufite bwo kugira ngo use na Kristo, biragoye, biraruhije ko ubwo kubyara iyo udasa na Yesu no kurera uwo muntu ntiyasa na Kristo. Buno rero turi mu isi y'amayobera, mu isi y'akaga, mu isi y'agahinda kayobera abahinga. Nta mupastor, nta mwarimu, nta muvugabutumwa uri kuharanira kubyara usa na Kristo. Nyamara natwe turababyarira Kristo, turabigisha, turabahugura, turabafasha, turi abakozi banyu. Njyewe ubu ndi umukozi wawe, wowe ukurikiranye ubutumwa ndi umukozi wawe. Shinzwe kukubatiriza umubatizo kugira ngo utunganye inzira z'uhoraho, hamuzakira umwami Yesu ubwo azahagarara ku bicu. Mugabo rero ikibabaje ko Marite, jewe Profete Marite, niba ntasa na Kristo, wenda kubyara ngo use na Kristo gute? Question. Biragusaba rero ko njyewe ubwanjye Yesu yabyaye, Yesu ambyare se nawe mbewe, nimara kuba Kristo nkaba ndi we, n'uwo mbyaye arasa na Kristo. Niba ndi kuregwa na Kristo, Yesu akangaburira iby'umwuka bikwiye bihagije, kandi Yesu akampa ubushobozi bwo mu mwuka bukwiye buhagije. Ofete n'ibyo ndi bukureresha, ndakureresha amata y'umwuka adafunguye ndetse n'afunguye, kandi ndakuzamuza ijambo ry'Imana, nkubakishe mu kukoza, mu kugukarabya, mu kukumesura indirimbo n'ibihimbano na zaburi. Shuti yanjye, niba udasa na Kristo, uri umukristo usa nande? Niba utararezwe na Kristo, ninde wakureze? Niba rero tutari kusa na Kristo, tutanareha nawe, tutari we, ubwo nijuru twahita tuvuga ko nta juru dufite. Mu busanzwe ngewe kugira ngo nizere ijuru nuko ndaba ndi umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana sinjye ubyigira, kuba umwana w'Imana si ibyo ntora mwibarabara. Ni Kristo watuzuranye bazima, aduhindurana bazima na Kristo. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. None se uyu munsi wa none, ese nawe urasa na Yesu? Ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, tawigeze kukumva uvugura kaye, nyamara sisa nawe bose barabizi. Mukiza mwiza ufashe sinawe by'ukuri, nyamara sisa nawe bose barabizi. Mukiza mwiza ufashe sinawe by'ukuri,
iyi ndirimbo y'188 mu ndirimbo zo gushimisha Imana niwe muririmbyi yagize icyifuzo cyo gusa na Kristo mu mico, mu myifatire no mu isura. Noneho rero ubu natwe niba abakristo muri benshi, nayo mpamvu usanga ngo urusengero rwuzuye abantu ariko abajya mu ijuru ugasanga ni bake cyane. Bipfira he? Bituruka kuki? Nuko kugira ngo umwigisha yigishe abyarire Kristo, uhanura ahanure, ariko ahanure kugira ngo abantu bayoboke Kristo, usenga asenge kugira ngo abantu bamenye Imana. Ni ukuvuga hano izi mpuguro natanze, analize navuze, ubutumwa ntambukije mu minota irangiye n'isigaye, ofete inyungu yabyo niyo kugira ngo abantu badahona, batagwa mu muhero, ahubwo barushirizeho amatwi yabo kumva Kristo, amaso yabo kubona Kristo, akanwa kabo kature ko Yesu ari umwami n'umukiza. Ubwo rero n'igitangaza nagusabira nkusengera nguhanurira ni ukugira ngo wowe ubwawe uhinduke umuraganwa na Kristo. Mungu asifiwe sana. Rero uyu munsi wa none, jina la Bwana libarikiwe, ndakumenyesha, ndakubarira mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri, uwakubyaye, uwakubatije, uwakureze n'ibiganza byaguteruye bikwiye kuba ari ibya Kristo. Ndi kuvuga iby'agakiza. Aho niho ukwiye kuba uri umwana w'Imana. Naho niba uri umwana w'Imana, mu maso ntimusa, mu maboko ntimusa, mu ntambwe zawe ntimusa, mu mutima wawe ntimusa. Uri umwana w'Imana wahiye. Uri umwana w'Imana. Ninde wakugize umwana w'Imana? Amaboko yawe ntakora ibyiza, mu maso hawe nta mucyo wa Kristo uhari, intambwe zawe sizikurikiye Kristo. None uri umwana w'Imana, sinumva aho wahera uvuga ngo jewe ngo ndi umwana w'Imana. Oya, ahubwo ntabwo namenya iso cyangwa nyoko. Yesu niwe wigeze avuga ngo iso ni shitani, njye sinavuga uko, ariko nawe ubwawe ubicira urubanza. Niba uri umwana w'Imana, ukwiye kuba koko usa n'Imana, kuko Imana ntibyara abo badasa. Yesu ntavukana n'abo badasa. Yesu ntabana n'abo badasa. Yesu ntaba kumwe n'abo badasa. Urumva rero, niba musa, niba murera, uriwe. Niba muhuje, uriwe. Mugabo niba mudasa, nta kintu gihari. Reka senge uhoraho afashije nibyo. Ibi nubitwara ejo tuzakomerezaho irindi somo, kandi turagushimiye Mukama aguhezagire. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Natwe turashaka gusa nawe, nka kumwe wasengeraga abantu, nka kumwe wafashaga abantu, nka kumwe wakoraga, nka kumwe wagendaga. Natwe uduhe duse nawe, uduhe urukundo rwawe muri twe, hama natwe tubakunde. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho rero utubyare, natwe tubone kubyara abandi, kandi uturere, natwe turere abandi. Koko uwurera ni uwarizwe, ubyara ni uwabyawe. Natwe turabyifuje mu mwuka, kandi twifuje kuzabana nawe i Siyoni. Ngaho rero mwene data umaze kwibona muri ubu butumwa, mu izina ry'Umunyanazareti umuhase nawe, ibyo ahisemo bimubera ibyo, ibyo akunze n'ibyo ashimye bimubera uko, mu izina ry'Umunyanazareti, amen.